Ti kani ke video ko pamenta nyen pet ya ki triet ki jonga ki ba menta tayo. Te apo Indian market nga klem yo ban triet namar ba mene ka sngiru ka market ka range ka ya karit palan. Te menen ru ke jo menchi sngiru ke jo. Te kani kuwi ke sngi beladap ru ke jo. Te bon nga klem yo triet menta tayo. Apo Indian market ban ngi klem yo nong kendiar ro te do ro ngi klem do yo nong ro ngi klem yo ye ilong break even te henry apo forex te ngasus clapping berit to te ngasu yo bai te yo nopo forex market manta tingin pet jongka forex keni ngala la block in apo exnes namar nga penenkam daka exnes broker apo forex te hapo Indian market tinggal ya ka zurda tingin pet na ka last 7 days dengan let filter kan penisho ka deposit te deposit la klik nata all nata klik apply tinggal klaim deposit i po forex menta ta euro te ingin pet ya ka withdrawal pan klik withdrawal nata all bar kan te I apply te hapo forex ngi yok kendian namar nga po forex ngam da kam trade bahara do kata nga yele ban fokus sa Indian ni te menta kanu beje kumtu kena steng kena sopo ye nga withdraw $100 nang ta menen ro kat tarik September nga withdraw $100 nata 10 tarik September nga withdraw $100 tikini ko weiru 10 tarik September nga withdraw $100 nata tarik September nga withdraw $4 nata nyo tarik September waktu ka reject tu nga klem na withdraw te tangki tu hiki withdrawal mta tayo lalong ka no R4 live nyo nata Sanpsao Nyopo $100 mut prajar steng yi ngayo na po forex mta tayo taru nga klem tap sa ye ra deposit ru em ngasu withdraw bet man kas ngi tok ngas clapping kniat ngayo nong kniat nga withdraw yo nong kniat nga withdraw nga klem namar bon banga kam lap re ban trade kum tu men sngi namar banga pet ke Indian te men janmiet tu na shongka tu ngas clapping kai po forex te to dang lat prajar steng na forex la biang la lat bai te yo te to